Salam dostlar, gördüğünüz kimi biz yenə də Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binasının qarşısındayıq. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, nə qədər şaxta olsun, gün olsun, külək, nor olsun, Gürcüstanda Bolomda deyirlər. Yəni sonuna qədər və heç bir maneə olmadan, heç bir bizə əngəl, heç təbii hadisələr falan maneə törədə bilməz. Nədir hakimiyyət? O maneə bizim üçün, yəni getdiyimiz yolda, mübarizə yolunda heç bir əngəl ola bilməz. Həbs olunmaq da əngəl deyil, qarşımıza ala bilməz. Ölüm də ki, hazırıq biz hər an ölməyə. Bugün fevralın başladığımızın ikinci günüdür. Bir dəfə yanvarda paylaşmışdım, görmüşdünüz. Bir dəfə. İndi də yeni fevral ayının ikinci günüdür. Demək ki, il uzunu, ay uzunu gələcək. Həmişə gələcək fasilələrlə. Etirazımız da İvanishvili həbs olunmalıdır, cinayətkardır, ümumi cinayətkardır, qatildir, korrupsionerdir, filandır. O həbs olunmalıdır, cinayət açılmalıdır. Təkcə müxaliflərə, şərliyib, etiraz edən fəallara şərliyib həbs etmək lazım deyil. Daxili İşlər Nazirliyinə də digər orqanlara da başda İvanishvili olmaqla cinayət işi açılmalıdır və o həbs olunmalıdır. Dediyimiz kimi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binası dövlətin onurğasıdır, həm yumruqdur, həm qorxu mənbəyidir filandır. Çox heyf ki, bugün bütün diktator ölkələrində, avtoritar rejimlərdə hərbisi də, polisi də, prokurorluğu da hamısı diktatorlara, rəhbərlərə alət olub onların siyasi sifarişlərini icra edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətdə dövlətin təhlükəsizliyini qorumalıdır. Nə olur olsun, kim olur, kim gəlir gəlsin, siyasi sifarişlər deyil. Onlar dövləti qorumalıdır birinci. Ölkədə nə baş verirsə versin, bundan asılı olmayaraq. Çox heyf ki, bu günləri Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti nə ilə məşğuldur? Hakimiyyətin, rəhbərlərin, Əliyevin, istər İvanishvili olsun, bunların korrupsiyalarına, oğrularına, cinayətlərinə yol açırlar, şərait yaradırlar, örtbasdır edirlər. İstər daxili kəşfiyyat olsun, istər xarici kəşfiyyatı, ancaq siyasi sifarişləri icra edir və bu hakim ailənin, hakim rəhbərliyin, rəhbərin, diktatorun, avtoritar rejimlərin üstündə duran, ölkə idarə edənlərin ancaq cinayətlərinə yol açırlar, siyasi sifarişlərini icra edirlər, asırlar, kəsirlər, dağıdırlar, talayırlar, öldürürlər və onu da örtbasdır edirlər. Rədd olsun diktatura, sonuna kimi mübarizə davam, harda olmasına asılı olmayaraq, bütün siyasi məhbuslara azadlıq, repressiyalara son, xalqa öz milli hakimiyyətini harda olsun qaytarmaq lazımdır. Salam მეგობრებო, ისევე ვარ სუსის შენობის წინ და კვლავ ვითხოვ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულებების გამოძიებას და მის დაკავებას. განაცხადი მაქვს თებერვლის ბოლომდე, შესაბამისად ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, როდესაც ესენი მუშაობენ, აქ 2 საათით ესე შევაწუხებ და შევახსენებთ, რომ უნდა გამოიძიონ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულებები და დააკავონ იგი. სუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეს არის დაწესებულება, რომლის მეშვეობითაც ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი მართავს ამ ქვეყანას. უსმენენ, უყურებენ ყველას და ყველაფერს, ვინც მათთვის არის საინტერესო, აკონტროლებენ ყველას და ყველაფერს. სახელმწიფო ინსტიტუციები მიტაცებული აქვს და კონტროლს ახორციელებს ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი სწორედ აი ამ დაწესებულების მეშვეობით. ბატონ ლილუაშვილს რა მოუვიდა ვიცით ყველა. არ ვიცით დინარაძისბედი როგორი იქნება, თუმცა რიგით თანამშრომლებს, სუსის რიგით თანამშრომლებს, რომლებიც არიან კეთილსინდისიერები, კვლავ მოვუწოდებთ, რომ გააკეთონ თავისი საქმე და მოემსახურონ სახელმწიფოს. აი ესე გავაგრძელებ ბოლომდე, დააკავეთ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი და გამოიძიეთ მისი დანაშაულებები. არ გავჩერდები იქამდე, ვიდრე ამ ქვეყანაში არ აღდგება მართლწესრიგი და არ შეწყდება ის უკანონობა, ის უსამართლობა, წამებები, მკვლელობები, მიტაცებული მართლმსაჯულება, სახელმწიფოს ინტერესები დაკარგული და განადგურებული, დაშორებული დასავლეთ, ეს ყველაფერი არის ხდევს ხელის გულზე და ჭირდება სრულფასოვანი გამოძიება. ასე რომ მოგიწოდეთ, გამოიძიეთ და დააკავეთ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის ნომერი პირველი დამნაშავე ყველა უკანონობის და უსამართლობის, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში.